Waliki hilanaka kuyakanaka mayampi utanaka maru kutanita harakikiwa aka aruskip asiphanyanaka sakipundra kispa ay uka wakichawimpe aka seota TV uka tokewa mistataski aka canal satelital uka maraki aka redes sociales uksanakansa uka maraki aplicación ukasa apak asitarakispa kau kana hawinta sinikta hilanaka kuyakanaka angkah markanakansa aylu markanakansa aka hacha markanakansa takeo harua aruntan yasman halaya sasina hilanaka kuyakanaka hichuro ham hilanaka kuyakanaka ma uintata yathatata yatichirimpiwa aruskip toya panyani kitiskupak yatichiri doctor PhD aka Teófilo Laime Ajacopa no kaisa Universidad Católica de Lovaina Bélgica uksano ayathatanewai komaraki aka lingüística e idiomas uka arunak toqeta yathatata ka umsa toqino komaraki maestría wal japonés yathatawi ka pahichani tukuixnati konastenisa ya hasta uyarasin jano como coordinación o canacan chicas asnewai premio nacional en la lengua quechua uksatip anewai Kaukarsia tijam, lata doctor Teófilo Laime, napiscaro, ¿no? Aymara, quechua, castellano, cuatro inglesaro, comaraki, francesaro. Hichuro hajilana kuliagana kanaira katpacharun taseñani, doctor Teófilo, marca chirimpi, comaraki, que tiene que te internet, buena campe. Waliki hilata Rubén, comaraki, que tiene que te internet, humanagarusa, aski. Urupan aski arumapan takpacha humanagaro que tiene que teja como aymara arutha sarantaitana como aquí como con cachawinsa o kisirakiwa o kama panay aymara arut como sasin arunt ñane takpacha humanagaro hichuruja hilata Teófilo mpehik asita gata askinan pun purtanta yatichiri Teófilo aruskip ñaniwa akama arupirwa no inasult ni phasman hilanak kuyakanaka kamsisa no paitani arupirwa Diccionario bilingüe, Aymara castellano, castellano Aymara, segunda edición. Yatichiri Teófilo, kunatsa wakisñapa akamarka sanja, akamka katanak utjañapa, histatas kanawa, acá diccionario bilingüe ukaja, estandarización ukar purita, ¿no? Ni a pakalk, warang, arunakao aptaptata kunham kunatsu akisiri nairakat pachha ukatsti kunham wakt ayatasam ukatokitaya markachirimpi aruskip toayani yatichiri Teófilo waliki nairaqataha aka aymar toqetha aruskip astanja aymar arupir wasasinha nairaqata khishwata qilqayat khadija kitinagataha khishwat yatip karaktaha sanyani sumah unchekachun sumah tutakachun sumah chisikachun tuku kankunapa khishwasimipi ahinata noqa qilqarqani khishwasimipi chanta aymara simipi ukam sasina qarantasanaha nairaqataha ni churoha yaqururaki nasuntayatachispa khishwata numa arupiroha waqtayarqna simipiro wasata khishwan khanicha ukamat kampu kam naira arupirwana ke wakianyatha yatekarakiat no kotha aymaratha hani uthikanteha unjito walha arupirwana ka aymaranduksan nakhan kuna imane uthiar no kuna imane arupirwa ukatha thakincha tapi hanuthiteh ukata estandarización sata castellano arunja normalización estandarización ukanaka uthiha arupirwana ka patunka pescatunka patak komaski kunaiman kunaimata deja unitha constatación quechua arunja ukam quechuanja para que patak pataka kaukan perwato kenakan sa Bolivia tokens kaukan arupirwana ka unistare qilqata kunhamte amuyapke kunhapti yatip kon qilqanta phaki Ukaw kita kanais tanyan marka chirilo yatichiri Teófilo akaparo unsteja ninkertasastaja estandarización normalización kunatsuka huakiskiri marka chirin untanyapa señan niake hay otichia yakaro na kasanyani inglés aro ay digamos francés aro sanagana chino sanagana naira kata kaisa francés oksana estudian diate cantna no francés que bonjour comment ça va bien oui ça va et vous ça comme parler peut-être non okam khani tapitoria francés contra yatani sekak parlante apa ani kuna diat kayat bilhan bilhikat portugal ani kuna como akam como señana kampiki maka nia komat kachi kamara te francés parlant karakter no wat komat kaya yatek no
Gotha francés, got Inglaterra, Oxana Carosara, Hasaraña Haraki, Oxana Inglaterra, surname, Setomaina, no? Surname, last name, Bokokiat, American, last name, apellidos en Monchanicha, last name, surname, repeat me please again, surname, eh? Anyone speaks Spanish? Te está preguntando el apellido. Más colombiano, castellano que Inglaterra, ¿no? Entonces, cuando surname, cuando last name, surname, ukama ka naira katanak puriyat upsanagar, no? Cuando kepat inglesat hichon tarak, no? Entonces, inglesat, cuando ganja, aruna kapaha, señani, mai arsupanja, kelkawi paha, mayakiu. Ma kastel canta takiu, señani. Surname, coja sur, señor, sobrenombre están hechos, ¿no? Name, coja de que pachpas correct, ¿no? Last name, coja la que que el canta tak, ya que pajan number, señor, numbers, es que ni sea número, señor, ¿no? Number, con sas que number, coja nu que el canta tak. Entonces ukaha yati chanyata kipi askireh takintak hanya patak kilkat kita kuah arsunha macakanha maiha dunia sasipka surname sasimha what kait comes harak pachik last name sumha English yat hani American English yat iskatat hani uksa English pur ukana kai ukama ukonakar pur hani cha entonces ukomatai ukonaka estandarización kopi ukaha kilkaha mayaro purinya pah Koha, kot arsunha mapa kimsa pusikasta tunkakasta ukana kai aymaranha maimat khurimat kamahani utikite aymaran estandarización kwa kelkata taka kunay man utkaske kunay man kunhamta kelka kama estandarización ko takpachatha chihilsusna kunham akhshusna ukata kapakal qaranka señana aroha akhshutai Ani cualquier canta que te kunama señane uchaña uchta señane irpaña irtapiña irpsuña irparacaña irparapiña kunay manda que caucat ma kimsa tun cautas pajare ko kimsa tun kat ma pai kimsa kimistoy mandaña paj ukana ka kom aruperona ko untapkhata ha señane kelcaña kelxoña kelcantaña kelcarapiña kelcataña kelcacaña ko kimsatun pachet ma aruperwan manthanis ko khaniha arutakitaki chho ko gramática ko taki hani ko aruperwan mantkas pateh pai kims ka ukilina kai wakisirich ko khama takinjeta ma kimsaki mantaña pa ka ukilina kate qaltane amuyana kaniki ha ukaki ukak estandarización ukak ko yathaten ko lexicografía sata ko aruperwana ka toqet yathatanya ha ukana ka yathatasinai ukat be saka uka hankik pa ko kunatakis o yatichanyataki no yatichanyata ukat ha kaukire na kat nia untan ay maratha señani Bertonio ko ha que no sé naira pacha waran sota patak tun kapayan kot kaltawaye cuando los franciscanos supanaga el Caraki, cuando Manuel de Luca el Caraki, con Nairaja, con Nuara, Yatung Patak, Yatung Payan Maran, con Felixon Pekel Kawaprakta, cuando Saturnino Cayo Pasca el Caraki, cuando el Caraki señane Instituto Merinon, Cochabamban el Caraki, como pesca, Aruperuanak Chilchopta, pesca Chilchopta, o cuando gana paquet unistarenya pa kaukiri na kaseñane inkara señane amtsnaha señan kolke kim sakal kast kel kata utiya Bertonion ha kol pesasinha COLLQE kol kesasel Botha keparoha padres franciscanos pa siempre kal tape kol kesasin Whatha maineha kolke MP pa LMP ukaroha camp apostrofon pe señani ukam kunaiman kim sakal kast kata kolke ukatakik mayan maiharaki sapa autora sapa kelkeres mai ukamunanya ukakunaiman kalkatahi hani ukamakas patih kaukir sa arkatkaneh ukatha mayake karmanteh Mañana que tactante que coyana pasqui guatca que añate que kaukiri hanisa ukay estándares coja ukarmante
pakal huaranka estandarización señane kwa Chigilchuta, agilchuta arunaka takilham ukay ugatani mai yaka aroperonaka kipakas patehkamper chigilchuta pisqa aroperon kipayata ukatani te pispayan utichaka kimsanak te utiga pai wathama equipo señane walhayana pilokar kimsanak kelkaptno alaimaratra nayaska Virginia Lucero Mabel Arteaga upa kimsanak kelksoniptanche ukatha kelksore kwat señane pamara kelksore señane kwat ukatha ma equipo utierna kuma natungkani uka linguística makino yana perinaka ha ukaha debate tak konaka tukui ukamp hukampinaka no ukaha ma formación básica utka lingüística ko uthapeni rakinya pai kitinakas kelkandanya ka amuyur ke kelkandanya takinaka waha lingüística konaka pini untaraka ukamaro waha kamaro uchantanyani ka arok mantaniti ka arok hanich mantkani ka mantaniti ko hanchu uka debate ko uthenya pa ko debate uka manta uka uthia han uthia han ko pispacha ko aroperon uthia ko hani ko debate to khete ko ha chikak uchantanya uka mai ko pakal kwarang ka mante pakal kwarang pach pakal kwarang hilanak kuyakanaka humanaka istapta Yatichiri Teófilo, ¿no? Arupata, acá arupiruanja, pakal, ajisuta, arunakawa, ajtapita, taktapita, no chisuta, arunakawa, utji, ¿no? Waliwa kiskiriwa, Yatichiri Teófilo, pokasto wañani, yaka kelkataja, utjarakiwa, kunhams, aymarat kelkt añani. Walhani punu hiskisip he hacha umpinya pau asasa kuna kalar kama kail kasinya to ukat pinin ketos yatis so ukat akaha na pachparo conostones ukat hakinjat señani no cómo escribir en aymara a ver arstoñani marca chiriro kun hamsa aymaratja kail kasinya pa yatichiri Teófilo ajá nia utio acá amtatara que no sabjewa how to think with words señane inglés anja o kama na kautia filosofía ksana kanja how to write how to writing señane entonces kama na que utio no ay marat utkaragi kun hams ay marat añani entonces ukam sa tawa ka pangkah no ka wakakut mistrer pesqueri señane ka plural uksa to pe abstata quinta edición no na ireja señane pawaran pescan ukam qelqsuyat no ka kun hams ay maran qelqañani sa ya cómo escribir en aymara ya arstan hay kwatha ukapi uteñaneja nairaqataja arupirwaja Kauka arusa utieja kalitani. Ani ko señane mira tata ya señane ni esas que anda que cacaña, que sueña, que carapiña, que cantaña, que uganha kimsatun gaspa sapamayat. Miras kaspa. Miras kaspa. Ugatha ka hatun gawaran kaspa ka patun gawaran karos poriska kispa ko. Pero ukahani hay ko gramática ko khasachir. Aru pirwara ma kimsaki pase ko debate mantaña pa ko. Ukaha ukaha yate kawait no ukaha nairaha ukaha kaltkeyat ko ukama nasameo que kuna arhayat chiqilqantaña kichi ko hani koma katana tehno ko tahani ko chik junya ko ma tribunal paskas ukamai uñaki pirinak aruski pirinak uka utjepan ha uka arunak utjepan ha ukaha jaha aruha saya sarante hanya ko qilqanya ma arumpi kun hamas chikhane kun hamas amuyuha khana harakin kotha aymaran jaha kun hamsa qilqanyani amuyunak kun hams sarante hanyani kot ay ukapi ukan utjeha yaqipan gasaphewa conceptasa diccionario y gramática sabkhana ya kharuna kanja diccionario tiaga gramática takina kuñachay wat gramática uksanja maya taki kimse taki utkaska ki usañaneha ortografía kunana kaskoha qilqatakina gasañane uanja hania ukaki karakit sañane hani ortografía gitan kuna gramática ampi ko uksatakin maya chat sañane ko kunhams qilqñane sañani aruna ka utkhchay
Wat nairakataja señani su ticha ko saran señan ko sintaxis atan ve. Su ticha señani koroja señani koja pokachiri, koroja aruchiri. Aruchiri. Castellano es nawa sujeto, objeto, verbo. O katakia canon, o Marta Hartman camiseta igual que entonces coja aruchiri rupune tukueña pa verbo pero hani castellano ja kalti han gunakta ipinki kuma chama verbo ka hani kipan kaspate ay marama ukama atakeh uka señani ne hichak ukam kanan tanyani hani us kasis na hichak kanan tanyani ukama Ucahane Aymara unta taski. Castellano modelo señan ucamo yoje. Ucamar canancheñan. Ucapi ucaja. Ucar cam arctasape hañaj. Copi kunhams Aymar canyan. Mataki. What kunhams arsunakha. Chaja uskuntarakinyan san kirkanagar tukuyan. Nairakataja. Fonética se toca más cuadro tigan no coja con caukir coja utilles hani na irakataja arstan con sonidos están o cuando que utier o cuando señane ka señane ka señane pa o cuando que utier no se cuando que ta o cuando que sonido utara que es para con mayans utara que lengua maya Centroamérica o san utara que se quechuan utara que caukir ando no canso inglés san utara que ta cuando que utara que aquí o cuando que sonido ma primer proceso primer nivel de análisis lingüístico fonético señal istana o que segundo silábico cuasilábico cuermantañaneja cual jamás samalana casaranti cual fonémico cauquirin cas fonémica amuyum pernia amuyum ahí na fonema y fonema usa con la lingüista na catequia no o caro posible cual que lo caro mistre cual ortografía que el caño alfabeto como cual mistre o caro cual acheja cual señane haniwa sasen achimpecha cual achimpe ortografía que el caño han con jotampecha jotampecha cual convencional con haniwa sasen jote hanihut canitane achimpe jeter o cual se cual achimpe cual fonem camisete bertonio achimpe que wa fonémicos que todavía cual ortografía roja jotaro hutpan hupas así entonces jotan bejeje cual achimpe cual nivel fonémico cojanira que patakin kiter ukana que pasaño fonético silábico fonémico ortográfico ukan utkaraki no ukana takina uñachay kaukilina kas kilah kapapata kilah utija señales sufijos hasta castellano nja kapapata kilah papata sufijos ukana uñachay kan kaukilina kasa wat aymaran utiwa ka kast sufijos señales ma kilam yapkatas nja sallaja chaktaña sufijos fuertes hasta sufijo fuerte elimina la vocal anterior entonces lipgateja coja chakta ya pone señale tawaco señale coja pura conveja uchkatañaneja ani tawaco puras knatja tawac pura entonces pura coja chaktayo señale uta entonces kila jamás no utjama como la casa Hani naihama. Hani nayahama. Hani yajas pay, ¿no? Entonces, uka pico sufijos fuertes ataja, cuaja, chaktayi, han ya que para sufijos normales o pronormales, cuaja, cuaja lipgate sinja, pakis, han sayah chakakit, con normal anaka, con fuerte nak, uka castana, ukanak takpach, ukanakha, hanancheh. Tilde señane coja signos coja caucanacan sehuaitaña chimpunaca coja se chaka coja huichinki señane coma señane pachaca cuanacatsu walipo catapune cuanacaja canja cunanacteja señane cauquil quilanacasa coja chamán quilanaca señane fuertes cauquil nacateja pachipaki cuanacas utjascaraki cuatcunhamsa coja sarantara que señane ya que pasa ya na señane hupau purinitaina señane ja hupawa purinitaina se ukam como se señane ja ukaja kunapa chateja ukaja léxico con se modo léxico modo diccionario con gastanay wanhay hupas cheja entonces con ja yo saja señane hawira son ríos tan ja hawira entonces coja como un steja
modo gramatical, modo discurso, hawir makatanim, sasinha, hipiri, hanihai hawira, hawir, tercera vocal es la tercera A es señane, no tiene función léxica, sino gramatical. Cuando chakake, hawir makatanim, hawira makatanim, diccionario kikpa que ispas como mitad. Ani hawira arupirwan kashe. Hawirat waitan, hawir kam porinim, ukamai. Hawir kama, sasas no, chaktre. Chaktre, ilampira que chaktre, sufrigo fuerte, o taman ilam, ukana que chaktre. O ukan komakcha, ukanaka takinaka. Wahani aymarana que quitan con la kuna aruna ka sohtawaran arohay kaurak pachanutcha, ukanaka ma takicha, arun takipa. Aymara kunhanti la campi la ramp arsuitanja, de castellanza inglesa arsueraktanja, ukanaka takini chai. Ukanaka katanya, ukataka lingüístico konaka yate kapschahan kohan konaha kitisa ka lingüista tsakisi sapras pakaricha ani ko hablantiki lingüista kani yathat takinaki yathati ukanaka vocal muda takinchisa ukanaka yatichiri Teófilo acá qillqataman ha walpuni qhanashtaski acá sañani churunakan ha acá ch'ahuawi uthaska que acá retención vocálica elisión vocálica khan bajanja salla halaqte tihani chalaq quizás ukatu kun hams khananchna yatichir Teófilo yathatana caro yatichiri nakaro yatiqiri nakaro normal toqina kansa uka yatichiri takiu yatintasip karaki kun hams uka toqina yatist añaspa kun hamsa aymarat ukawkitaq qillqt añaspa arsuñaspa yatichiri Teófilo ajá uka elisión retención sata uka naira kunapachateja uka maqilqaskanja uka pachanaka halhani lingüista nakautikandeja wat kun hamtega koha arsu istas kamamak ist katieste kon kelkantari naira uka ki fonética uka artas kamuki wat uka kama kon qipatha koha naira pachaja bertunioha foqat uchan patana no Bertonio hupana utapawas akan kebacakan ukum ucan tataskiu ukam Bertonio pokat kel katana ukaha Bertonio ukakam senyane warang liatung patak soktatung ka marakamaha kurakama kel kaswab ke ukata aymaranaga kel kanyate ka Juan de Dios ya pita ukat keparu cer aymaranaga mantawa ektan hiwas pach kel kaskanyan yakanaka ki senyane kuranaka wali qil qawayek ko wali kiski ko pachanaka qilqat ko escuelas clandestinas como ka khani khay ka senyane hasaki chinta qilqanya ko hakata chin khay ko kun qilqta kun nait itsuma sa sapkhadena we ko khirina ampas koma taina kha naira pachaha ukatha koruha cha aymaranaka qilqata mantanak senyane hiwas pach qilq senyane kai Bertoni ukam pokat kerkertan ukat taki ukam te kerkanyanaha ukaha pokat ampi koha hichaha humaha haniwa sarkatati ukam kerkanyan chaka ukam anak hanuni ham chanyah upa humaha haniwa hichah sarkatat ukah aha haniwa ko asalyaha ni kaukiri sanyane arunsa ko urak pacan soktawarang karutka ma muda como kaspat haniu han arsuta kaspat qillet ataja arsuta pinio entonces hupaja haniu ukam qipatja arshañanej kauki radio na cansa uka aymara naira aymara ukasti wachaqani achila nawi hupaja haniu ukam siskante icha hupaja haniwa ukama hiskante ukam qipatja palganej ukapisataja oralidad secundaria oralidad primaria es Walter Ong sata walint atakoha inglés atqel castellano saco ipatamariqua oralidad primaria se llama kiten awichanak achilana kahakunal sate hanqel qanyatipkiha ukaha arstaphi ukawa oralidad primaria secundaria ha qilqatarham arqthaña ukokibo entonces anchita unats está nacido en tantos ukaha qilqa televisión ankas naira qilqa asiphe ukarham ya arstaphi
oralidad secundaria ukarjama sarantañ monaqtanja qillqatajam ampo ichkatqanchaqa ampacha qipatqa kitis arsqani haniwa humaqa ukama geqañani ukaja makas qichwakas aymaraja qichwaqa qichwanja ucht'añaja sallaja arsuña qichwana kikis kaukano francesan su ukamarakiwa japonesan su ukamarakiwa ukaja entonces castellano ya kisaraxnawa la yaqarun gansa la A nunca puede ser una vocal muda. Es una regla del idioma, no solo de la aymara, señane. Kuna aronsa, kaukira aronsa, kuaja, mudaptas kaspa, japonesa mudaptas kaspa, is mudapta, ukama han arsuta kaspa, arsunya penyo. Ukapi wakisirajak arutja yatjataña. Angona kaukita keros el pagiñani. Ukahani yatjataña ukanak takinaka aksanja sija kuja aja wakisiri puniwa han naira aymar ham arktañ monstanja achila wichanakat hamaja kuja kipa kuja aymara hani ampekel snat sino pakalak tungkan ya hak tapitaja pakalak tung sapa patakatja pakalak tung ukamakejanio señani ha señor umaja nayaja hichaja ukamaja uka aymara ukam pokandat ukay entonces ukama 70% de la aymara entonces es el idioma que más utiliza la vocal a quechua es ukamakiti ni inglesa es ukamakiti ni francesa es ukamakiti ya kepanakiti ukana kapihan ya tantekina ukamachi hasaki ukamar qelqantana ukana kay inas marka chirene kan amuita nyachis ukaki ukana kapankanotia Walikipuni ya tichiri Teófilo chakpachansa na amtasir tokachanyat amtkasina na ya uka premio goman poma de ayala ukchurapjito no kat ukan na ya sayahalak tan pipiqil qawaitha ukat publicación atak absunya tak ipi uka phokar khapatana ukamay ana kam kamagi phokar khapatana takpacharane no ukat kaukin te unist ke yakpa kana kan kha lorawai tuai sasno uka poético uka chapara rucha antes de jutawai tuai sasno Ukarus pokar kapar kita na hutawai tuaya sasno sarawai tuaya sasno kot uy kamak pi amoyata tukusri askinan puni kanais apristak yati chirita filo yaka qeylqata utharakiwa aka diccionario bilingüe pukina no castellano pukina kunatsa pukina inasan istapkhirikchite kitenegate istapki kuna kast arusa no ukaspan mahiskah no kuna kas kuna arusa pukina kaukats kuna mats unstani kunats hiwasan wakisi uintanyas ukaspan nerakat ukat yakha utharakiwa akan kha pukinan sam sa aymaransa qeylqa hiwaspach kuna mats qeylqas utayxsan ukaraki unsti ukapayata qanainst apkhita yatichirita filo ya nairakat pukina arutar qanainst ayan markachirina katak yaqipainas hanist dikchit señana kan amuyo cherma intipunku señani Puerta del Sol sataha uka kapankan kirna nairi de edición ka pawarang patung maran mistoneha en 2020 señani ka pukina arupirwa señani diccionario pukina ukape unisteja señani nairakataja ani kitis anchitah palkiteh yaqipaja amuyarak pachay señane pukinaj parlas es que ururun chipayan parlas que kaukan como sapja que kispay batja amuyan ko parlas como ka ani chatktas kaukan uthiyo asa que sapja kispay que señane pukinaj utaskio asa niu pukinaj ani utjete uru ukao parlas es que uru iruituk sanja uru chumatat ko parlas ejanicha sanja nahsualja kutukot no kaisa uru chipaya sanja uru tokenja ko uru chipaya ko parlasej ko hani pukina kiti ko kananya pa nairakata ko panakampis walja elna kanirak ko chipaya tokenka san diplomado sankansa aruna katha kendia tatataski no konaja ko uru aroja ya khawa pukina aroja kharakyo pukina aronja ko parlasita ne kaisa tiwana ko kanse pachana
uka tiwana ku naira kau kinaira sna cha naira paches oka ko cha walu paches wasur warun ko ha yurktan ukat kiparoha kani aski naira pacha que te walu pache walu roses ya tan ya uka pache betonions que canta tasker uka naira ko uka kau kinaira como monolito na uka pache uka naira ko kwa monolito na cerámica na tiwana con unisna no uka pacha aru kwa hakina kan aru pa tainapi uka pukina kwa haroja ukata yakina ka achila wichana kaha aymara pthataina uka yakepa naga khechop kwa utaski ko tani chaka pukina punechtante tata akam hakuskiri maite paite irite uka pukinan kiti inas yati sikpacha inas hilir tiunak ukahan ksa uru chipayang kicha yati chirita fla hanich unist karakan ksa ukam pina anchita am khattita na maite paite irite chot saskhama ketuku yap khareha uka yo kino pokinat kalteñan señana teskso capas per ta pachicho stu kina cheques kata uka hako entonces urun ma iharaki pahpiko señane khalo ukama haraki ko yakha haraki pokin hako urun ha yakha pokin ha yakha uka señana palpuli señane ko tsaka maya paya kimsa pusi stanhai maranja koha tsaka ko palpunin ha maiti paiti takirek takso iriti yonki o sea ko uka ni pasión ha entonces maiti paiti paikuti señane maiti paiti takiri takso no takso iriti no yonki kol ke chot to ha entonces uka maiti paiti takiri takso iriti yonki kol ke chipana chana ku chot ko ay maras ki kotma anata ni hakuye entonces ukaina que naira hakusi papene kachila uchana que yatit propone y chaca más yatis tan ejanicha entonces coja yunki con cascas cola que chipana con casquichanaco que con cajika con chot taksunya con naira ilna kawin ka ko mate ukana ko hakko tiakan sanyan ukahan palpu hako entonces ukana ka ukamat amtas kare que pukinan ha señane kina señane ko kim sakal ko señane entonces skata wakpe skata ko ay maram hani ko ska o ko hani utkite stu como señane inglesa no te speak señane hani empes kaltet siempre que kaltet speak spoon cuchara señane student speak do you speak Spanish Spanish hani Spanish tanto Spanish speak yes I do yes I can entonces ukama pokina utkataina cuando skatas stu se spare como na ukama kaltatana ko utkaraki ko yakana ka señani pokina pusi sayam pisatan tataina a señani koraha I koraha u o sayahani utkatainati ko sílabas ko samaran pai ko tuistek no cuando estaré que go cuando estaré aquí monja baja señani hani ko señani ko aymara chha monja pokina go nia hero intata chha go entonces ga como ni paz nate ga entonces ukama wago gamen soja wago gamen soja so aski Europa wago sa suma aski gamen soja wakamaña esta na imaranja ga wana imaranja ka suma kamawi pan esta no sas kamai uniste khota pokina huyai koja señor de huyai macha huyai koja kallawaya uksahay ncha macha huyai pokina huyai koja aros anipin monej Juliano koja arsuña koja ñas tanja saraña jutaña con verbo ko aruchir tu kuña te jaña koja pokinan janopi koja kiliano señane Iliano se maneja cojo un año señane ciscano coja se maneja yatiña no cojo mai coja si ya que pa mai tatarona cautare que cupi señane masi señane cuando cautasca amasua señane coja ama señor cajan ucolorante ama
ama khillas han haira simtis ya ordenaña tax señani ko kamachaña tax ya ama kotha haniut kiti apas digo ko pukinan apas ta ko ama ko kamachaña tak han ukloram señan ama tete kotha apa ko hani koma kitso hani ko orden kete sinan señan ko hani koma kitso apas señan hani wastan ha imalan han señan ko han kom loram ses uka pejon sotas karge ama sataha koha ukam seji han ukam donamte ama wagaichos hana chamts no entonces mana chuko yakharki mana hinacho hani ukamaki entonces mana ama payay unster pahani waisasa pahani kaste unster otra pukinanja ama apa come ay maran may kaste kot payar ukamas karki en inglés ans don't speak Spanish, don't speak Aymara, please, don't ko yakharki no ko yakharki no ve ukama hay ukana katakipi wakisek ko ha pukina ukama taina ha ukato katakat wak ya tepe ukapach aruta ina ukatsa taina ko yokirki no aga ka pusi sajani chai Aymara kimsa saja ke khananjek pukina pusi saja utichai pukina Kotra hasaki sanyah arsunyah Aymara na kan utichai per pukina noti utras uksatra kotra senyane ni satahana ya sasinha ko utraki ti sase huma sasinha ukachu sasinha hupa chu sasinha hupa entonces ni pi chu listo ukam kimsa ukahaniha na ya huma hupa kwa chiteh ni ukakaukat tanaha arawak arut na ira arawak kwa kaisa senya Amazonia chaka mojeño ignaciano trinitario uksan kanja benito ken parlap keha uksan rojo tieja uksata akakampiona kampurin patapana ukakas aruchai ukam hani ko kikit walhawa aruna ka utesko pronombres personales están castellano ukana kaha arawak uksatoket uka kastachai ukana ka sayanakas uka kastaraki lugar kastana ka utia señani kan están mama tata están uksan meme sabreo hani meme tata wanja es que memillas, ¿no? Y chajanis con memillas, ¿no? Y millas también. Meme, es mi. Cuatro tatas caraqui, uxatra. Bertonian su instas caraqui a jepanacá. Bertonio para tapikitana, arcuna, pukinaspas, kunaspas, aymara chisas para tapitana. Cochillar para que cauquir pones aymaraja, cauquir cas, pukina señane, quillas asinja, quillas asinja, tapia, quillas aseguro, Bertonio gercanteja, ya que chaganja. Kias asna kiabambas asen kay kuskumanja wa kokapampa señal kokapampa señal kiabayas na entonces ko hawaya señal wa makita parki hani pampa karekis ne pollo karekis waya kan kiliwaya tikipaya con kahpaya hote ko makita iram makanya yo kan ka wa pukina na kas takpach ukana ka kan aka arupiron pukina arupiron uisteja kapayuri pay naire edición señal misto kat payire chamarans mistos ka kenyo kapach miston hani ukanaka ya thatawa pheja Jerónimo de Ore Raúl de la Graceri Alfredo Torero ukanaka kelkata phejo ukanaka kam waqt yatai ukanaka ya thatanya sai aymarat ka hukam mankhar sapinis katatan ani aymara ki tantejte no ukam qechwanakas aymara nakas ukahiwasan naira kauki pach arusaya achila nakasan arusa Viwasa achila aymara ki parjej achila pasti pokin parlas pechanay okay Hayaya yatichiri teofilo chakpachan sa kilanak kulyakana ka muspan kama tuktainya tak ana kail kata arst oyap khitak ana kail ka ukha aymar kail kasira kispausas pukins kail kasira kenji kail ka ukapayampi tuktaiwanya ni yatichiri teofilo ya kanji kana kanji ya kanji sa sinha naira kata sanya con jamás se coja ya te chawa para que estoy naira kata alfabeto ABCD cuando Norteamérica uxatsa por ni pataina lingüista naka por ni taina hay marata quizá aquí este es fonema a este es fonema ja entonces fonema cuadro fonético cuando
lingüística occidental, lingüística norteamericana, ukana kaha uthapanita ina aksansa, pero atokina kansa, quechua aymara takis ukwa, akama lingüística, akana ka arsuña, aka fonema, aka alófono, o kama nakai. Ah, koma achi, iya, kimsa salyana geche aymaras, koma iya, ukamai. Hichaste yakapa chana kan karakter ya tatawina ka uthi, ukana kaha, ukate maya uthipe koha, yaka lingüística, señane kaisa, chino, Japón, xanakaha, uthi go yaka lingüística ni, o sonido nakat fonema nakat kaltapkiti. Ukatpi kaltapkeha, ideograma, grafema, morfema, ukatpe kaltapke kanji, sataha, Japón tokenha, ukonakaha, señane, es warmi, satakaha, mas kam, yasta ukwaha, warmi, saki, amuyui. Kitete aruyat ktsiha, kam sarak pachasinaha, kwaha, qollos asinaha, y konakaha, kam maya, kokimsa, kam altur, raikat, señane, sektat, kwaha, llama, sapre upanagaha, y wasaka sanoa, qollos nai. Quechua orgo snai, ¿no? Orgo. Entonces, kwaha, castellano, cerros, kwaha, llama, wa amuyuji. Kikpa que upanaga sapre onyomi, kunyumi, entonces kunyumi, soha, chaque aymara yumi, lectura aymara snaha, una castar uliarañazo, como se snaha, lectura aymara, lectura china, lectura japonesa, no, upanaga onyomi, kunyumi, como apnagapre, no, ukanaka japonés, ukanaga mant, no, uxakastah maihacha, a muy otra caltap, aru ya tatanya te hani was kama fonema sílaba a vocal a e i o como na khalitan ha uga aksakas fonema lingüística chakwa se conceptos Ferdinand de Saussure panaga kaltawaya francesat inglesat ukana ka fonología na ira kata koro o morfologías ka sintax preparo semánticas ni na ira kata semántica kaltanya ko significado kuna amuyusa ukat kalten ukat kanji ko ha ukat na ira kata uka ko chimpuna ka kono ka ukat chimpta ha ukaroha ukaro ukaha kun sanchmone kun ham suiner sanyane ukanaga sarantas ke kwaro alfabeto ke para polisin ke skwa ukanake ukamte ka aymar qil asnaha o khejus qil asnaha ukaha uksata ke ha naira katha amuit asnai hani sanyane qolyo sachene ka ko u l o piskakot limis kenyata ke ha mai ko tiklem asnan ka pai ko limite kwan kake uliarane ke sani piskakot uintsnate mai ko tik ointasin yast amuyuka kan kaki ukat pi hasak uliaraniha hasak uliaranyane ka ukaki arunakas ukaki timpunakas uliaranya hasak ikharake sarant kharake wat alfabeton pe haripunia ukando kan ukatak limeras tanha ukat uliaranya tak ukatakiki mayan pe maka ukakirchai wat amuyuk kon hasakirchai ukapi kwa lectura, digamos, aymara, lectura semántica, sata uka significado, uksatopet amuyut sarantreja, ukatopet sarantejo kanji, kwa kana sataja kwa hiragana, katakana kwa sílaba, kwa samalas, na ukana apnakanyata kwa ma, kwa maya saptehani ma payajete, ma kwa ma sapchimpukexpe. Señane ma kwa cambia naja ma ni kimsa chimpuke kimso que yani softa ma ni como softa costa como maya kimsa que ma ni uka uyarancias kimsa unta que uka escritura silábica sato samala na karhama ko kanah ukana kampi ya phatasa ukana kampi amuyasa ukatha kathasta ukanaha kunhama tainas naira pacha kunhamas arsusitain sonido kunhani hay ars kitis yatchite ukana karhama ukama tainasa ukama wataki naira kathan arsut aruna kaha naira katha koha análisis silábico kopiloranya ukarope amuy hanya ukam suinatanya ukamat uchantanya ukana ka kanha terkatas karaki watuk ampe mistos kakine señane payiri
para segunda edición señane hukam pachanak mistjane idioma pukina señane pukina arupa utjeja entonces ukaspa yapt oya huksatoketa Haya ya tichiri Teófilo kamato ichuruja aruskip oya tajilanaka kuyakanaka kunjata aka arupirwa aymara castellano ukamaraki kunhams aymarat kayaqtañani ukasti pukin arumpita tukuyaronaka aymar wainta konakataki anchita aymarat aruskip tataskaraki yatqatrinaka utji yatichirinaka utji aymar yataqañ monirinaka sualt ateni utaskaraki kamsto aysna supanak taqi hupanakaro tukuyaronaka man yatichiri Teófilo waliki chekapuni aksanja constasa aksa chukia ko markan ja akira kicha otra cochabamba markan hilpach kamastja entonces uksanja etna karakta no que chukia ko hukas karakta no hilpach no kat ukanja yatataña no iskat pacha na yasa con yuri vitpacha aymar hayate qawerakta korja castellano kicha pacha wawat no wat kicha sumpal no sa sui wawat pacha watja Kota inglés con acá kepate yati tasker. Uka aruha yati chirimpisa han yati kirimpisa yati kaksnao. Yati kaksnao. We can learn English. It's possible without a teacher. Without teacher, it's possible to learn, to speak, to converse. Anything in Spanish, in English, and other foreign languages, it's possible. I learned French, I learned English in that way. It's possible. Ukam is naka yatichirimpisa, yatikrimpisa, yatichirimpisa, and yatichirimpisa. Kuna pachidaje aru yatekan montanja, yateraxna. Kotha aymara kechuse yatikiraxnawa, kotha kuna arunakha, yatekan monanyatakaha, han chamakiti. Hani chamakiti koha komuntan koha hani ti muktan ni kaw kut parla sipkani akam ist askanyanisa hani puniu koha saphan ha crashen samha filtro afectivo o sea kunaiman tuwa kastan hay un filtro y por más que escuchemos entonces hay un filtro que no nos deja aprender no queremos o kamsis na castellano ha o ka utista hani mungstante kaos ist askanyane hani punia te askanyanete Uka kim satong pa maras tung kamaras istas kanya nanti pun yata kanya mona nyan te kama sohta paksen par hakinyani uka na ka kaso yati seh kotra hila na kulia kana kitina kataksa alto markan kama sipta ya katopena kan hilpachi ya kai yati nyota na kan wint apketo kaisa Brasil senyane Argentina Chile kaukena kan Ecuador takichakan hilpacha uksana kan hilpacha na kanelak no sana kana ukana kan piatin tata ya ke pacha sa tape konatara aksan kha hil huka ko inta aksan khasanyane ya urak pacha akan yuri khesen huka pero ya kha aviet yatinyo tan kan ste sanya chaytanya kan se kunat akona yatin mona kha konarak pukinas konarak aymaras kunhamak sanante yatin kuma monap tan yatin aksan kha antes entas tanaka empasis na kunata kiatichas kanyani sto kai chaha empasin sa haitanyani yatin tanyani kunata kunapachito wakisin chuk kocha markat sala sinkaraki no khajal khilata yatichiri Teófilo chaqpachan khap enkasin kha hait khapanyani no ukamata aymara rusha yataqapanyani hikisin kama pana khilanaka kuyakanaka askinan pun yatichiri Teófilo portanawaida hikisin kama ya kipur kama ya